الفتاح ناوي رب العالمين يا حكميت ما بين عبد الخدا كات الدنيا دا حكميت كات ما بين عبد الخو يعني وقت ايك مروفك ظلمات كات تو مظلوم بي ايكي ظالم بي رب العالمين حقيقة دي ظالمي ورقتبه او دي ما بين توي ليك بتدري وده صافي كات هكا الدنيا يجد صافي نكر آخرته بدا صافي كات الفتاحة برهند پیغمبر عليهم الصلاة والسلام دعاء كر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين تبجي يا ربي أم تيت هناتين باشي بجينا قومه أفا هنده بشتي همو درك قومي همو درك سرده يخستين سلفي پیغمبري دعاء كر قلت يا ربي خده تو ما بين من وقوم من بما صافي كي أمي دجمنات يا منت كان أزي باشي بود بيجم أمي خرابية برنبري منت كان يا إيمان نائنا أف مده هموشو يا رب تو ما بين مالك بكي كلمة حقة سر بيخي وكيش يا خلته ويا خرابته هلاك ببيت بهند رب العالمين همو شري كرن همو هلاك برن دنياي دا آخرتش جارة هاي تو حق خوان نقرية وچيل دنياي تو مظلومي ظلمات يكرن بس رب العالمين الفتاحة وهو الفتاح العليم إرادة مصلحة النية حق تل ظالمي والقتبة مصلحة تل آخرته تدهي بهند إرادة شو بتاعنا كان دمري ويا مظلوم سر مظلومية دمري ظالميش ظلم أخوة دمري تو ديشي على رب العالمين تي مظلومي أو ديشت على رب العالمين يا ظالمة تو ديشي على رب العالمين خيرت ويلي والقري و او دشت لای رب العالمین گناهت خود تو داوی گناه دبوی چه بر هند رب العالمین حس کرد تو ایره دنیای ده حقیقتا ظالمه تول نگرته و در کیری داوی و در کیری دی ولگرته و ناف رجا قیامته بر هند اختگوتی الفتاح نه معنی او همو رگاوه که همو وقته که بلکه رب العالمین دنیای ده حقیقتا ده ظالمی ولگرته و گلک جرده ولگرته و گلک الواش والناگرید اللیت هر گرتین بو آخرته قالك الواش أم بين ونيا الدنيا دا رب العالمين مشكلة ونخوشية ما بين خلقي دا وقت ايك ظلمين ايكيد كات رب العالمين الدنيا دا لولي ايك الواد بيجيت دو براك وخشكك بون بخو شقاك كري خانية كري فكرة أفا كريفي مروفي بدوتي بوتي بابا منو متامن هر دوكان شقاك كري امنيفي متى من محامي بو متى باب من متى از سن و خو چکم و شقه بودی هندک چش بو گوتی بر فلانی و فلانی ما اساس کم سن و من بیتو ما خوشکو براینا گوتی برایم باب منش گوتی بلا والله مده کی چون الناف ده هر دو خوشکو برا و برای جنوبی چی کشید هین دیار بو جنک یا باش نبو گوته برای تیگه بچه داری هفش شقا منه و خانیه منه گوته نابید تو ناف اراده و ناف خانیه من دا بمینی هندی گوته ما منو تفکر را کری با منو عولی ما ایک و نیف باره نده بو وی شقه گوته خرا منه و سر ناوه من باوش خوشکو بران اخو نجا شاهده بینید بشته باره او من نیوه که پاره ده وقت دوه خوشکو بران وانشتانه گل ایکو دونا کن باریا با ایکو دو های خوشک خراب در کفت کرا داری برا کرا داره و چون کره برای بجید هایی وک پیوه نچو همچون ایجاره ده همو هایی وک پیوه نچو بجید اینا متامه نخوش بود همچون ما برای دکتوری بودی دکتوری بوده سرطانه و بشتی سرطانش بوده اوه مرحله اخیرینه السرطانه خلاص دیتنامه و شارزامه طبی اوه ده مرید جا بس روژه توی پیش میرن که چند روژ ماینه وی بودی هایی وک هم پیچک بتر هم پیچک کمتر پیوه چود متامه مر همچین افناف خانی ده و خانیه کبو مماوه رب العالمين الفتاحة دنيا دا حق مظلوم دا ظالمي والقريد وقتی حس کرد و بوی ریکی اول که رب العالمین زانید اول حس بیش بنا کرد و چو جرا افهزرانه کریه و نزانی افنده بید نخواه که وی جنه افنده زانی بو کل برای خونت کرد بس دبزانی رب العالمین الفتاحة چو جرا حقی کسی نایت خارن لالی رب العالمینی همو کسی که دی حقی خوب کاملی والگرده با